Enama nungi yentunguka ya Nyaushozi. The future of any society depends on the shaping of its youth. The quality and direction of society's future is directly tied to how its young people are nurtured, educated, and empowered. Similar Bishop Witu, the Right Reverend Bishop Alfred Muhoozi na Mama More aho kutukorera ikijamako kandi ikintu kitsimba makanda umukushaba kwa Mama Janet Museveni omukimsa ihangeri otushabire otsitsimbira amaju otibisize. You have been our intercessor. We thank you and we glorify God for you. Taro kindi ekimu kirarahanga taro bwenge oburu kirarahanga. In fact obwenge bwo muntu ahibukomo naho bwarahanga butandikira umukureba kwanje conference y'emyaka erukendera abironene ya yeshumba wezinde agiremo tebo mu Mama Janet Museveni byonka ubuswari president Yoweri Kaguta Museveni cyo kubanza umutukurikizo umwaka abanyabushozi basima ngo endwara yeja yabere bajumikire karantine byahanse miguru ombazi kukeja amasyo gagemwa bareriki bazimagana bahurire n'umuranga kwa president no babyara omwani nokozesa y'amataka gabo kandi no bakunda okushomeswa kandi betekatekere kurra kugarukwa kuguza munengere ryo yentungo hati ninje cyarabanya bushozi ngo bamanya ngo umwaka ugubaza mu 2025 no mwaka gukurunda uragwate pendere ya inare betekatekere ngoko batura betekatekere bona abashize imyaka 18 mutera karumba ku mwaka w'ikirere betekatekere nkobundo nk'ikindi kibaturano bakora kubana bo baba district yo kubanza mu ihanga omukagira government y'abantu. Mama nanyenye tekatekere kuguza muri impagira government y'abantu no parliament na ground abarangani hangari kama tero mucha kanda tuguze mu kama bantero mucha barangani hangari musimira babatungo buki o mwana gwandega Enama nungi yentunguka ya Nyaushozi.